uyu munsi rero ni Champions League, nibwo amakipe atandukanye ari buze gukina umukino wa nyuma wo kwishyura, kuko iyi ni retour. Hari imikino yabanje, hari resulta zagiye zivamo, amakipe amwe namwe yagiye atsindana, haragiye anganya. Uyu ni umukino rero wa nyuma wo kwishyura, ku buryo ikipe iri buze kunganya n'iyindi ntakabuza iraza kwifashisha penalty mu gihe yaba anganyije. Ariko nuko ati uyu mukino uri buze kuba none, kuko hari amakipe ari bukine none n'amakipe azakine ejo. Ariko ku makipe ari bukine none n'azakine ejo, ikintu bahuriyeho ni kimwe, bijyanye na aggregate cyangwa se resulta zabonetse ku mukino wa mbere, amakipe araza kuvamo kugira ngo haze kuboneka ya makipe nagiye babwiye barangije kuba ari classified. Harimo za Arsenal zabaye iya mbere ifite amanota 28, ikipe ya Bayern ni ya kabiri muri Champions League ifite amanota 21, Liverpool ya gatatu 18, Tottenham ikipe ya kane ifite amanota 17, Barcelona 16, Chelsea 16, Pro Sporting ifite 16 n'ikipe ya Man City. Ayo ni amakipe afite amanota atari buze kugaragara muri knockout. Abantu bakanze subscribe hano nagiye mbibasobanura, ariko reka tugaruke kuri uyu munsi. Ikipe ya Atletico de Madrid kuri resulta zibanza n'ikipe ya Club Brugge byaranganyije ibitego 3-3. Ni umukino Atletico Madrid yari yakiriye, nuko ati uyu munsi nibanganya ntakabuza baratera penalty. Iyi mikino iri buze kuba ku munsi wa none ni umukino wa playoff, ni knockout, nuko uratsindwa uvamo bijyanye na resulta z'umukino wabanje. Ikipe ya Leverkusen yatsinze ikipe ya Olympiacos ibitego 2-0 ntakabuza, mu gihe match yarangiye ari ubusa ku busa. Resulta muri kuzumva kuri aggregate niyo Leverkusen itatsinda, umukino ubanza yatsinze ibitego 2. Iyi kipe iraza guhita isezererwa. Ikipe noneho itangaje ni ikipe ya Itami, ikipe ya Inter. Ikipe ya Inter yatsinzwe ibitego 3-1 n'ikipe ya Bodo. Nukuvuga iyi kipe ni defanda neza, ikipe ya Inter Milan, ikipe wavuga yagize kimwe cya kabiri cya finale, itsinze ikipe ya Barcelona ikayikuramo. Ariko akanya ishobora kuvamo uyu munsi wa none cyangwa ejo, bijyanye n'igihe iri buze gukinira. Nukuvuga ikipe ya Newcastle imeze nkaho yabonye pass, kuko ku mukino ubanza yatsinze ibitego 6 ikipe ya Karabag kuri 1. Nta kabuza iyi Karabag isabwa kuba yatsinda ibitego byibuze 7 kugira ngo isezerere ikipe ya Newcastle. Izo ni resulta. Reka nihute. Ikipe ya Atlanta, ikipe ya Dortmund yatsinze ibitego 2-0. Nta kabuza iyi Atlanta nititwara neza ngo itsinde ibitego 3-0 iraza kuva muri Champions League. Mu gihe ikipe ya Paris Saint-Germain, umwe mu mikino ikomeye, ikipe ya Monaco yabanje ikipe ya Paris Saint-Germain igitego. Ikipe ya Paris Saint-Germain kuba yarabonye iyitsinze ibitego 3-2 yabitsinze imeze nkaho iri kwishyura. Icyo kintu mucyumve neza, ni umukino ukomeye ndibuze kugarukaho. Ndetse n'ikipe ya Juventus na Galatasaray ni umukino ukomeye, ariko Galatasaray isa nkaho yarangije Juventus kuko yatsinze ibitego bigera kuri 5-2. Juventus nta kintu kikirimo, akanya tuvuga nayo twanayikuramo hamwe na ile ekipe ya Karabag. Newcastle yatsinze ibitego 6, nose birashobora ko yatsinze ibitego 7-0. Ni Juventus rero biragoye ko yaza igatsinda ikipe ya Galatasaray yatsinze ibitego 5 no kuri 2, bisaba ko yatsinda ibitego 4. Iyi Juventus nayo muri Champions League abantu nimushake muyireke yavuyemo, ntabwo dukomeza kwibara. Turaza ku ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Benfica. Ni umukino ukomeye uzaba ku munsi w'ejo isaha y'isa 3 hano mu Rwanda. Ni umukino ukomeye ariko ufite ibindi bintu byabanje. Abantu barebye umukino wabanje ikipe ya Benfica, hari umukinnyi witwaye nabi kuri Vinicius, ndababwira ibisubizo. Ndetse uyu mukino uri buze kuba ku munsi w'ejo, uyu mukinyi ndababwira izina rye, bamwita Palestine, ntabwo yemerewe kuzakina uyu mukino. Ikipe ya Real Madrid izakira uyu mukinyi nyuma yuko ashinjwa na Vinicius kuba yaramukoreye icyaha cy'irondaruhu, aho yamwise ngo ni inkende cyangwa se yamwise maki. Vinicius, uyu mukino uzaba ku munsi w'ejo, uyu mukinyi iperereza riracyakomeje, ariko ntabwo yemerewe gukina uyu mukino.
reka manze mbasobanurire ako gaferi gatoya. Uyu mukinyi bita Precious tubabwiye Vinicius Karimaki, Vinicius icyo kirego yaragitanze akigeza ku musifuzi. Nyuma y'umukino rero FIFA yagiye ifata imyanzuro ikurikira, kuko ku mukino uza munsi w'ejo uyu mukinyi ntabwo yemerewe gukina. Ikindi, bimwe mu bihano biteganyijwe mu gihe icyaha cyaba kimuhama nuko uyu mukinyi azahanishwa match zigera ku 10 adakinira ikipe ya Benfica. Icyo ni kimwe, kandi nanone agahanishwa miliyoni 500 z'amayero kugera kuri miliyoni, sorry gatoya, ibihumbi 500 by'amayero kugera kuri miliyoni y'amayero we ku giti cye agomba kuzatanga mu gihe iki cyaha cy'irondaruhu yakoreye Vinicius Junior cyamuhama. Ibyo nibyo bihano biteganyijwe. Ibyo ni ayo rero ni amakuru ngenda mbahereza ku bantu tubana hano buri munsi. Ni umukinnyi ukomeye muri Benfica, Real Madrid yego yarabatsinze uyu munsi, gusa ikipe ya Benfica ni ikipe ikomeye. Reka manze nyivuga akantu, mu mikino 5 imaze gura n'ikipe ya Real Madrid, ikipe ya Benfica yatsinze Real Madrid inshuro 3 nakunganya kwabayeho. Ikipe ya Real Madrid iyitsinda inshuro 2. Hakaba hari igihe cyo mu 1997 ikipe ya Benfica nimba ari muri European Cup higeze gutsinda ikipe ya Real Madrid ibitego 6-0. Ni umukino ukomeye ufite byinshi usobanuye. So ikipe nka Real Madrid iyi mikino ya Champions League kubona iri gusezererwa n'ikipe ya Benfica, kabone nuko ikipe ya Real Madrid nekomoje ku cyegeranyo nakoze ejo. Ikipe ya Real Madrid yatakaje Copa del Rey, itakaza La Liga, itakaza amanota. Barca kakaya ni ya mbere, ahantu ifite honyine ho gucungira kakaya wavuga hafite ijambo ni muri Champions League kuba yasezera iyi Benfica, ubundi igategereza ikipe irizahura nayo muri ya makipe nababwiye yiqualifiye, harimo za Barcelona, za Arsenal na za Bayern, Tottenham, Barca, Chelsea, Sporting ndetse na Man City. Naho bundi ibikombe byo muri Espagne ikipe ya Real Madrid iri kugenda ibitakaza gake gake. Ni Champions League ushobora kubona iyi Benfica ntabwo ari ikipe yoroshye ukabona irayisezereye, bisaba gutsinda ibitego 2-0, kandi birashoboka kuko ku mukino wa mbere wa Champions League bakinye muri uyu mwaka ikipe ya Benfica yatsinze ibitego 4-2. Ni ibintu bijya bisubiramo ku mpira cyane, ugasanga ikipe irajira gutsinze igukuyemo muri La Liga watakaje, Copa del Rey ntagurimo. So ikipe ya Real Madrid ifite akazi gakomeye kuri ikipe ya Benfica, igomba kuyisezera neza ishimangira. Ariko na Benfica nayo ni ikipe nini ishobora nayo kuza ikaba yatsinda Real Madrid, kuko nimba twabonye mu mikino 5 yabahuje ikipe ya Benfica yaragiye ibatsinda, akabaho naho ibatsinze ibitego 6-0. Ni ikipe nayo tasuzugura. So iyo rero niyo mikino iri buze kuba muri iyi minsi ya Champions League. Nuko nashaka kugenda manyuriramo amwe mu makuru agenda avugwa. Abakanze subscribe nibabonera amakuru kugenge ndi Rwanda.